Nabi Allah Adam guit kena, guit gede, roh kekalan si pasang ticim mak. Inong saboh agam saboh si pasang mak. Ingat Nabi Allah Adam. Ada menangon hayu cit. Ya, lantaran Allah Taala gede pehut Nabi Allah Adam, wate tengok Nabi Allah Adam. Gecok tulung rusuk wi Nabi Allah Adam ge pegat ke Siti Hawa. Makaji makan. Urang inang makan dari tulung rusuk wi urang Urang inang Allah pegatkan dari tulung ulai urang agam kan dari tulung jaro urang agam kan dari tulung kaki. Kang yu popoh kang yu gila-gila artinya urang inang gepegat dari tulung rusuk. Tulung rusuknya to dengan to dengan hati artinya guyu sayang, guyu jaga, guyu papah mak. Memang ayahkan urang inang cukup hek mak. Di dalam kitab gepegah urang inang naqisastul aqli, kurang akai, kampungo kurang. Mak nyor segi akai nyor lengkon ko aran ko ejek waran mak len tamah cik lagi waran urang inang. Rat segi akai lebih kedudukan urang agam ketimbang urang inang. Makaji urang inang hangge biboh sebagai pemimpin lam kampung. Hangge biboh pemimpin lam saboh kecamatan. Hangge biboh pemimpin lam saboh kabupaten. Hangge biboh pemimpin lam saboh nanggro mak. Pakon karena pikiran urang inangnya panek mak. Dum carang-carang urang inangnya tebangai-bangai urang agam. Carang dan injak kulanya tebangai-bangai urang agam. Rat segi akai mak. Makaji dalam kitab ni pegah urang inang, anak mit, urang pungo tama wak nyalhe. Ham patih bak dengku nan tanya. Bek pegah pikir nak dengku gengku ta bebe ko inang. Anak mit, anak pelungo. Urang inang, urang pungo tama le hek dak pada berdepat. Nya kan bacuk-bacuk kabung ran bacuk je keun le gegau. Nya kan? Nya kau buka hati awak kan? Nya bagahu hati kanyan. Urang inang memperasaan kanyan. Nya urang agam akai. Makaji makan lebih urang agam ketimbang urang inang rat segi akai. Kakeh makan ahli kepegat Siti Hawa banjaga Nabi Allah Adam kekalan urang inang cukup laga. Gejak gudang gejak puto gejak cukeh. Gekele malaikat Jibril, Adam, stop. Jenamanya mana? Malaikat jenamanya cik. Iyalah bekah barang pre. Kawin awak wihanya dua maya irak kam ada. Kanyo jename. Tema malaikat pu jename. Berselawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paduk go malaikat lam selawut di dalam kitab Irsyadul Ibad na yang pegah lego. Dan sabar riwayat na yang pegah 20 go mak. Nyan sebagai jename Nabi Allah Adam ke Siti Hawa mak. Maka ji katanya belele tamu selawut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek mak kajilah Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa sepasang suami wate bamban mengkawin hinai ke gadah bajaro lom kedih jak kedih cukup indah terasa. Nya katanya ino pajuh le bakso nanggro, pisang goreng kaida. Pak buah-buahan bak Garuda belang Padang. Cukup indah terasa kannya mak. Berdua mak gue Allah ne perintah Adam Hawa bek puto bak kayenyan bak kaya kurdi bek pajuh lem murka menjaga pajuhnya. Jih mak ulang temalikut. Iblis tibi dak bunuh oleh Allah Taala dalam syurga kena begah bungeh gara-gara Nabi Allah Adam. Padak dah iblisnya. Gara-gara ti Adam napa tawaran? Duk ju deh napa pun. Gara-gara ji keke tibi. Nyoki banjara ji ku tibi ji. Bak pintu syurga mak kan. Nasi bak kae, inam bak kae nyan ulu menggantung mak. Nanti ngolam leh. Ulu menggantung mak. Kajakah kedih bak Nabi Allah Adam. Kapegah tiga duanya dua ngan Siti Hawa munyo muhut kekal selama-lama di dalam syurga kayu pajuh boh kurdinya. Dijak je ulu. Pakon dijak menan, mak nyo ke tugas katanya perle dah jak but nyo punyo. Ulu
Na kaki jamun. Pakai cik ke kaki, otak keputeran lain donya, pak melanggar perintah Allah. Menyauronyo Allah Ta'ala bi ulu mantau na hakinya hidup agade. Bang kupi taboh. Kiban yo. Yang ngantakin kupi yang nama hole. Maka jika kaki le Allah Ta'ala. Oh, tadanya dah duduk, oh dah jak-jak dia lampu merah kan ada ulu dengan hidang cik menanang kiban yo. Hanam puhi. Kale. Kukuh haki bai jak-jak kahek merempok ngan ticem. Cicem. Cicem. Le nak dicem ina. Pulu. Hai cem. Len hai aku jak le kahek kapokah tiga kedeh. Bak titi hawa ka pegah kayu pajuh pokul DJ banyak mangat kekal di selama-lama je. Kaget. Prap. Hari podruk kenan jak rayu Nabi Allah Adam. Hana mampura. Torocit ibuku. Udeh bak siti ha. Engkalan mudah nak terpengaruh urang inang ketimbang urang a. Urang inang, urang agam, nyan kan lebih bagai adat ilok pupu yang gok pegah bak urang inang kan urang agam. Urang agam hai bang. Ngetimnya tiga, jangan kepikir-pikir lah. Urang inang hana. Assalamualaikum bu. Kamu dari dinasnya bukan rencana mujuk menyuk makan, saka jangan ngong KTP beh kopi you. Hanjut dudang le malah lako-lako nak hai bang dua ju le fotokopi kakak oi lake. Gara-gara boh manok pikahanyan mu paking lako. Gara-gara BLT-nya mu paking lako. Hai bang ni fotokopi KTP le begah-begah untuk om karah hitam le kaitu. Kada nak lako. Nya kan? Nya. Makaji urang agam ha mudah diganggu. Urang inang mudah dipengaruh. Nya nande tru urang bu dah kakaran si on bu. Foto rumah kai bantunya rumah katih ane bantu-bantu lah. Kaku Hawa menyemut kata tinggal dalam syurga selama-lama haji. Dapajuh Hawa bakuldinya. Gepajuh Siti Hawa mudah tergoda urang inang. Makaji gombal-gombal urang agam kemagah kelepek-kelepek urang inang. Gepajuh tu. Oh watai depajuh mak. Di sinalah terjadi menstruasi yang pertama bak urang yang ti bulan 3 mak. Nyan dasar Siti Hawa pajuh bakul. Mak le habis tua mak. Le tuut be. Ka. Oh le nyan Siti Hawa kena pegah. Urang agam lagi haba dah pernah pegah haik to goda urang agam. Kecuali urang bang, pajuh leh. Yang cekeh lah bang. Bang, nak tayang kelen. Nak tayang pajuh Cina. Ha. Inan tegoda urang agam bak lemah-lemah urang inan tegoda. Kaku geak cik tabah. Oh wate geak gecikak le malaikat. Ha, habis tu tuut. Kaji urang agam ladon tinju-tinju berak cekak je mun. Kaku awaknya lantaran awaknya melanggar dengan perintah Allah. Mandum awaknya malimang awaknya Allah berdebit. Udeh ulua syurga Allah putren mak singkat cerita lempah kena udonya mak. Wate awaknya putren udonya mak malimang awaknya mandum momo mak gemo. Nabi Allah Adam gemo Siti Hawa mo iblis palih engkau ngai mojid. Ulu mojid ticem mojid mak. Imata si Nabi Allah Adam wate gemo red kena ulaut juk ke engkut. Gemar rek kena udara je ke bungong lawang sertuh tipluh tikilau. Siti Hawa gemojit imata Siti Hawa rek kena laut je ke mutiara dan berlian. Gemola merut kena udara je ke on gaca nya basalah jino hinai. Maka ji hurung inang tori nang hana galah hinai. Gok kawin ngan tibuk buh hinai. Dadu mamak tu ambuh hinai dah duridah le daro baru. Hinenyan imata Sitiha, maka ji orang gambe pungo ya bu. Ai daerah go daerah dia hana. Kangka mak iblis palehnya mo. Oh watai mo iblis imata ji re kena ula ejut ke buaya. Imola merut kena udara jut ke duri. Ote dajak hana dah pakai tilap tutup nyangku imata engkongan. Yo kau jin neduk lam. Neduk ju ya olun.
Kemudian mak ulu pihmo, ulu atemo mak imata ulu re kena laut je ke bingkong, ke pitingkong. Hai ping batani siapa kau ke piting? Tinggal dah makong. Ke pitingkong. Ada dajak syah kuala kana. Nauhu ada hidup dia pakai yang raya tapai tabohan. Yang hidup pakai nyam bingkong. Imata red kena udarat, jut ke kala. Yang imata ulu. Iti cempimo. Orang bena tapi imata dah beda hom. Otemo re kena ulaut, jut kelintah dan pacat. Re kena udarat, jut ke pijit. Sekali digigit seumur hidup gatai. Nyambak katu nek jamu. Katu gapu. Ino panelang kasi primbet. Ya kan? Nyamandu mo wak yang keputren le Allah Ta'ala kena udonya getik tabah-bah ta. Tabah-bah ta oh Siti Hawa tabah kudro. Nabi Allah Adam tabah ta. Hana merempok le katrek waknya nak kahek ban mukawin. Kagak pisah le Allah Ta'ala. Nabi Allah Adam kena pegah. Mak ni singkat cerita mak dengar si ada mak. Nyo hana pepayang le mak apa? Si ada membelah menit tu. Nabi Allah Adam mak gudeh jabar rahmah mak gemu doa mak. Karena wadi harap urang te bate yang jabar rahmah bukit kasih sayang. Gemu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Laki ampun yang Allah kagak zalim dro kanyan. Oh le gemu doa mak kan roh ku kalan dari jioh mak bak sang hi guturi kanyan. Urang yang jaknyan, mau tanya pandai urang mak. Urang agam kau doa cara gerak-gerik langkah urang inong dro. Dia kalan to le hi guturi yang to le. Gejak betul. Watenyan hana RBT lam. Ngendapak. Hai urang jangan dapak kan trip. Ya trip teruk lah. Yang penting dia untuk dia teruk pega. Sebab menyahana dabuh menah ham demu piuh lun. Ju. Makin trip makin raya-raya tu. Hai dengku, bakal raya satu dema. Hai dapak orang Arab. Awak cak yang belum kayak putih. Awak Arab ehnan. Cukup raya-raya awak Arab. Dema punya urang ehnan raya mayang. Mungkin dapat wino. Ya upin dah ipin. Ya mak cukup raya mak. Ya raya tu lah punya raya dapat. Ju mak ju. Nu mana mak bebatah. Oh wate kata ya Allah. Di permohonan. Hai Pak Barakon. Katrik hana merempok. Kanya. Nya anak darah katanya macam mandu mate katrik hana merempok le. Itibit lagu bunga tu. Nepatih lagu bunga ikun. Nengkalan ya nak nepatih. Andaikan waktu bisa ku putar kembali. Nyanyi pungo bukan lagu. Pungo. Nekala aku buh makna bahasa Aceh. Andaikan waktu bisa ku putar kembali. Menyo bahasa Aceh menyojud. Watenya kulang demah batot. Kanya menan. Menyojud wate ulang mak batot. Yang tuha-tuhanyo. Kapayah pakai pempuh demah. Maya manyak-manyaknyo menyawat dan kapayah pakai pempuh. Yang manyak-manyaknyo hoyak. Ya hidup Lampung tak demah lah. Ya kan? Mana laguan? Angka lagu pungo demikian. Minat ayah pengunjung dakwah urung syuk dan tuan yang Allah muliakan. Kakak mak kahudip waknya dua mak kan. Kalahir sidro anak mak. Nur Muhammad mak. Dari sulbi Nabi Allah Adam berpindah dalam rahim yang suci. Siti Hawa berpindah dalam sulbi anaknya mak. Berpindah anaknya teka raya di mukawilam lahirlah anak mukawilam lahir laju lahir dapat duduk lahiran tu boh
Kalah mak, Nur Muhammad berpindah senantiasa berpindah dari satu sulbi ke rahim yang suci, dari satu sulbi ke rahim yang suci berpindah mak. Teruk gedeh bak Nabi Allah Ibrahim. Nur Muhammad lam sulbi Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim na dua dro perumoh yang pertama. Aku orang ngambil aku tu. Tonan perumoh Nabi Ibrahim yang pertama. To bekas Siti Sarungan. Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Dengku. So Siti Sarah nyan dengku. Siti Sarah nyan adalah putera sidro pemimpin. Anak sidro raja cukup lagak hemak mentua. Dumnan tari, dumnan lagak mak. Bahkan dalam riwayat nepegah dari semenjak Nabi Allah Adam hingga terus masa Nabi Allah Ibrahim hanya dua dro urang inong yang lagak tatat. Kalau lagak tat mungkin yang tiga tat cok yang dua go tat na barang ino. Tidak ero yang dua go tat na barang. Ana. To urangnya Siti Hawa ngan Siti Sarah mak. Akan tetapi walaupun lagak-lagak Siti Sarah hemak mentua. Siti Sarah bak watenyan gohlom naswa. Gohlom naswa minyo kenyo resiko urang lagak. Jak keno cen kede hangkanya kembang motornya. Jong keno jak kede kawam memem temung demeng. Angku bak pilih-pilih. Tetapi mak Siti Sarah bak watenyan kon hana soyatem. Duma raja bawatannya mandum raja aja pemimpin bawatannya mandum ja. Perdana menteri mandum ja mak ya lamar Siti Sarah mandum getulak. Han getung mak. Getegur li ayah nek hai. Hanjut dah tulak sabe. Munjo kata tulak sabe kata antuhai nan payah boeh paki. Katuha han lagot le lagi engkut. Payah dah boeh. Ayah, kalau memang ayah menginginkan ulun tuan untuk menikah, ci ayah undang siga ubina pemuda-pemuda yang nabak daerah kitanya. Kemudian ayah pubari, ayah pudang memandum bahlem pilih dah hawa mata. Nyan gekele Siti Sarah. Wate gedingo menan jawaban putra ganyan anak ganyan, ge pengumuman ju pasukan prajurit jak tipek seruan pengumuman sayembara untuk mengikuti terpilih menjadi suami Siti Sarah. Ketipek ju, bak kedai, bak menasah, mandu ketipek. Sayembara untuk terpilih ke suami Siti Sarah. Anak muda leh panewo, pokok jihi yang telah wo bak wifi mata kemang tu. Tekalan berita apa berita memdipek yang. Lomba terpilih menjadi suami Siti Sarah. Mandum yang dibacanya pemuda bawatannya terpikat hati ingin mengikuti sayembaranya mak. Mangat mehut terpilih ke suami Siti Sarah. Tak tenang hati mbak Umar nyumpah ikut. Orang tuha yang telak gua lepas ni gua le aboi nulung. Dia baca aduh telah ke kalau kawin awai. Tebat disyarat bermantang lajang. Yang kata hai temle. Kakak anak muda hemak 3 minggu segahalam uroha yang ditentukan oleh raja mak. Kau siap-siap. Ngembaje laga, ngeluwe laga, sipatu laga. Koh jamun gaul cit. Gaul jamun tapi gaul jamun tanging. Kanya mak. Tanging kan gaul lagi lewetnya. Teglang-gelang dia boleh landak tu. Ladon cik buh mi tu sebeng. Hotel kalian rejo lagi anak amplam ipin nate. Jamun mak, gaul jamun tanging gucok mi oraring lemak gepo gesebe mengkilat dodonya. Ya kan? Geboh bak anu teh jak kula mengkilat dodo mi oraring dia tilu le mata urut dah nu ke le. Le ku patai abuh mak bak do, nyan ok mandun tu sebeng. Nyan mak ja, mak jamu lawetnya panen do menang. Ana le mi oraring hai gebuh le kat tak me baking ya ro. Kakak mak bawa tenya siap-siap mak. Pah bak uro yang ka ditentukan oleh raja kadruk bak uro ha. Anak muda di pengumuman di pesapat mandum lagi anak muda malamnya. Menuju ke istana. Jaklah. Hai ngan dapat.
Kan dapat. Hiju trip ha. Hana grab adanya. Opak mukim dah adanya. Dalam perjalanan gejaknya mak merempok dengan Nabi Allah Ibrahim. Tunggu. Kebun Nabi Allah Ibrahim kenan padahal Nabi Allah Ibrahim kan urang nang ronyan. Rupajih Nabi Allah Ibrahim mak kan baluh daripada bahaya besar yang ditut di Raja Nam. Nah ingat mak ceritanya. Pat awak ron dia. Awak ron dia kam tepat ibi watu ibi baru. Ingat. Pak ron dia. Ana tinggal le berduk betun ka. Kak wate ke kala le Nabi Allah Ibrahim ho yang kala anak muda cukup ganteng-ganteng. Puga cara le anak muda ka siap-siap mandumnya. Keputo Nabi Allah Ibrahim. Hai. Roh rencana. Ho kena jak. Na urang langkawannya kena jak pegah. Kamu hidup abah dengan baik kau pegah-pegah hijak haji hai pilih tanya tu. Pakon. Sebab Nabi Allah Ibrahim ganteng tak. Jih dia kalian roh hi pemordoh jamun. Itakut saya ngan baik kau pegah-pegah hijak haji hai pilih tanya tu. Ganteng tak Nabi Allah Ibrahim. Tengku pakai depuran Nabi Allah Ibrahim ganteng napa tu rumah. Yakin hati len awak nang roje cik memang ganteng-ganteng. Dia dajak Arab, ladung awak pakai cadaran bawah hidung mencungkak dia dah pakai dia boneng mereka bawah hidung. Nya menyoino cak yang membelah mayam kedam kahwin, ide membelah mayam ke bawah hidung mentau. Jadi harap. Tema menyaka bawah hidung mancung, mangat mesaboh muka bu. Muka bulat menyadap bekah muka lipih dia kalau mentamping hi bawah hidung mendu. Ya kan? Ya, makanya yakin hati le Nabi Allah Ibrahim ganteng, hidung mancung, kena pegah. Mancung luar ke lagi katanya mancung dalam lagi BMBI. Kaku ho katanya hanai pegah mentero, pegah aja pegah-pegahan. Oh ya Allah pakon dah yang gak dah yang hanai pegah-pegah. Nah tinggal anak muda yang lebot pacuk kena dia dalam kampung teroron muda lebot. Dia kalau tiro kai pitah ngangan, hai. Oh rencana lew kalau kata tari-tari. Kamu tengku nak undangan raja. Undangan pu. Undangan mubareh. Mubareh kiban ni le. Nang jana hambegah ci. Undangan dipilih ke suami Siti Sarah. Oh manyanya undangan hang terus le perjalanan bah ku ikut ci. Itu nak. Hoi hamja. Nak undangan. Nak undangan beja. Hai lah anak udang tanya awak kata tu. Lendang ini ke lem penonton ke undangan penonton. Oh, yang penonton je bek dandang tayang kamu kan. Takut saingan. Nabi Allah Ibrahim memang Tuhan berasa roh dalam undangan. Ipat gedang, ipat likut miuk bakur mak. Anak muda akan siap-siap di likut istana mak. Katu dong mandu. Dong preh Siti Sarah keluar daripada istana. Tu hati anak mudanya. Duk. 5 menit 3 cok li kaca sepion. Lore dro. Lagak ke tiga hingkong. Nai ladum cok sugut si leo. Upi-upi abah boh lena bacu. Pilih ro leh. Kapai pilih nampuhi. Mengkengkun mak. Kakak hemat. Saat-saat yang menegangkan detik-detik penantian hemat. Menunggu Siti Sarah keluar daripada istana mak. Syap! Tubik Siti Sarah mak. Dengan wajah yang cukup indah, gaun pun cukup mempersona mak. Baju cukup lagak, wajah pun sangat jelita mak Siti Sarah mak. Kalau ulang-ulang mak, kalau bukai awaran mak, cukup lagak Siti Sarah. Bahkan dalam riwayat Nabi kepegah mak. Lagak Siti Sarah. Wate unta di merot, lewat Siti Sarah samping di piuh merot unta di tengah watu. Lagak-lagak macam yang nanti piuh merot kameng. Paling-paling punggung ibu kilam. Nyo dumno lagak Siti Sarah kalau lempu ke awak ran mak tuah. Lagak tak Siti Sarah mak.
Kaku khawatir kai tibik Siti Sarah mak dia kalan. Ya Allah tu beli nama mata lagi orang dicekak tu. Cukup laga, cukup cantik Siti Sarah. Pakon Siti Sarah hotel tibik bak istana ke kalang kedeh ku. Pak Nabi Allah Ibrahim pak ni ikut merasa roh naruh dalam undangan. Pi ke tengah kalang kedeh ku. Kaya menang tema wali ke datat. Terjadilah dua buah pandangan yang sangat mempersona jikala itu. Kajatuh cinta. Nya urang, hotel kajatuh cinta yang payah dah tengok. Malam hotel haitim tengok hotel blut, haitim jaga. Pokok je pu yang dah pegang hai terimong le mak. Hampah le mak dah mak. Kanya ikhl anak lawetnya menang. Mungkinkah ada perasaan yang sama agar terungkap takbir cinta ini? Andaikan ku mampu menggugah hatimu, rahasia cinta akan menjadi nyata. Malu kanya menalai manya inong otek kuliah agama menang kiban. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana? Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu. Setiap waktu bayang dirimu lagi kuda. Mi dan ayah pengunjung dakwah yang mulia. Ka jatuh cinta. Nabi Allah Ibrahim mak na lembai WA. Na Instagram, na Twitter, na Facebook. Hana kesangka, hana keduga Nabi Allah Ibrahim terpilih menjadi suami Siti Sarah. Hana pacar-pacaran mak. Pakon uronyo anu kedanyo mak menyo hana pacar-pacaran hihi hana tah nikah. Yang tidak ada mak cima katai. Hanya hai darah. Okah petangak leh hang tibi ke dia no. Ka duduk kong rumah. Hai mak mdua, anak dram bek nak anggap dodoi kepai-kepai panjang galak baju bek menan. Anak mak ke nu jaga mak. Anaknya amanah Allah. Kalaulah katanya salah didik mak, urang nyan akan je ke perampok yang pertama yang jemput urang dran mak dalam syurga ya patol dalam neraka mak. Ingat mak, anak darah haitim debit rumah bahagia, duk ro merasa senang bersyukur katanya. Hana galak wet ani inong tanya. Nyokon cik you wet. Lado mak cik gebitin tibik ngana agam pakon. Antuk dewoi puas sate le cowok anak. Hai dia pun tadi anak kali bah lu. Nyama pungong ayah pungong tu. Mudah sate. Lado mak lado miah tu je kole. Kakak anu. Hai darah. Bukan pakam nak tibik-tibik le ngagam le. Boh ramputan tak le ku puak ran tak boh. Adain. Akiban dah pegah lah malawin. Contoh praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Hana sangka, hana geduga terpilih menjadi suami Siti Sarah. Putri anak raja orangnya cantik lagi. Kakak, cukeh ju. Ayah, lenjeh. Yang tu, je. Mawaknya yang dedang-dang lah, hana galak lenjeh. Hai darah, kepujeh kau pilih yang paling kunulan naik. Inilah pilihan hati nurani Ananda ayah. Nya kakak. Nabi Allah Ibrahim kajutku suami Siti Sarah. Hudiplah urangnya dalam istana padum-padum murah. Rupaji Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah awaknya hana galak tinggal di istana. Melainkan jak hijrah mangat hudip mandiri jak lah. Dapat hemat jamun hana honda. Juna ndek mak pegah. Ju. Dek ada kadruk pegah. Ju.
Kagak hemak bawa tenyan mak. Lam perjalanan gejak Nabi Allah Ibrahim kepiyuh bak sabuh nanggro mak ngan Siti Sarah. Yang mana nanggro nyan tengah dimat kuasa le sidro raja zalim. Tengku. Dumna raja yang zalim tengku. Raja zalim bak watenyan hanjit sagai kalian urang inang laga. Oh wate kalian urang inang laga. Persih lagi ate duk pre jerit. Itu pule rajanya. Perintah prajurit, jak jemput urang inang je. Jaklah ngang kuda bagah-bagah. Wate kamu rempok liku Siti Sarah ikalan le pasukan raja buno. Nyo manusia pu syaitan. Lagak tat. Kalau ulang-ulang. Adik lon ngekele Nabi Allah Ibrahim. Syam direpah bak jaro. Dipuo dipuek itu kuda ime ke dia bak istana. Nabi Allah Ibrahim merasa agaknya hana daya upaya gemlake ba Allah ya Allah. Menyo memang ya Allah nyan permohonan yang berkati leran ya Allah. Nabi ya Allah kulit urang inang lembek mengidak sampuh dengan urang agam yang lain ya Allah. Kemendoa li Nabi Allah Ibrahim. Kakak mak bawa tenyan Siti Sarah ime ku deh ba istana dipeduk lam kama khusus raja. Hai cewek anak muda kayak drop le banding. Oh wate kalau le raja cukup lagak Siti Sarah. Jak puto, jak cukeh Siti Sarah. Jam. Awek jaro. Tapi keinginan hati mantang bergebu-gebu ingin bersentuh kulit gonyan dengan kulit Siti Sarah. Jak cukeh ngan jarawi. Jam lumpuh lam. Mahut hati galang-galang hak Siti Sarah mu cukeh ngan hidung. Emplak ngan bawah hidung ada. Ma tidro raja bawah hidung tan puhi. Urung gagah tapi bawah hidung hana tohi kahi modo gileng. Kaku raja merasa takjub dengan Siti Sarah. Nyo kon sembarangan urung inong nyo. Selidik demi selidik rupaji Siti Sarah peremoh sidrona Nabi. Heuilah Nabi Allah Ibrahim. Kena bak istana. Alunyan biyu doa bak Siti Sarah beri pulang dema tubuh ganya lagi semula. Munya dipulang tubuh ganya lagi semula oleh Allah, han diganggu le dan dijuk hadiah le raja. Doa Siti Sarah mak. Kuasa Allah mak gepejit dema jaro lagi boh hidung gepena dema mak. Buno pasukan ganya kayak raja ada yang memboh hidung kan. Yang boh hidung kan duduk ro raja. Ejek-ejek le pasukan. Kakuh mak oh watenyan raja gebi izin ke Siti Sarah dan Nabi Ibrahim. Nanti ngolah mak. Kalau tengah kan. Kaku hemak gebi izin mak awate terbit daripada istana raja yang talim muno gujuk hadiah lera. Pu hadiah mak? Hah? Pu hadiah gujuk. Oh terketibit pak istana, oh terkejap pak istana kan dua buno Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Oh tek tibi ba istana kalhe. To mak tirotu. Pada nak anak boh 2 bulan mam kawin pun katanya lala ruang kana anak. Itulah berkenan kepala komandan budak yaitu Siti Hajar. Jak leh gua tu. Singkat cerita mak lempegah mak kan. Siti Sarah mak katrip kawin keluarga dengan Nabi Allah Ibrahim mak. Gop nyan kapute dro katuha mak tapi goh anak goh lom. Alamna gekele Siti Sarah. Cut bang. Mungkin kuasa Allah cut bang. Lunhan hamil cut bang. Sehingga mangat na so terus kisah perjuangan ran cut bang. Bahlen bi izin ran kawin dengan orang lain cut bang. Tanya tanya wah dah. Tanya. Tak sabar adik mentua. Tak sabar. Cubang betul dan cubang pegang. Kadang kuasa Allah dan han hamil cubang. Hana so terus le kisah perjuangan ran cubang. Gebi izin de Siti Sarah, Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Makaji menulis di dalam kitab urung inong get, urung inong yang biizin lako gem kawin nganggap. Ulang 3 tik kadang hana ndingo mak.
Urang inang God dalam kitab ke pegah, urang inang yang God, urang inang yang biidin laka kamu kawin nganggap. Nah barang tunjuk jaro. Ana barang butakit. Idin na parang likut. Ya. Hana butakit. Tetapi dumno lagak God tanyo hidup menan. Lagak bro akai. Bro urang God akai, balik-balik. Ladong cik lagak putih ke dia tincu abah. Hai maksudnya mu pepek galak kengkeng ke gop. Pokoknya kita tanya hai hidup adanya tepat. Tapi bak Siti Sarah ahli lagak God God akai. Kaku gebi itin. Nabi Allah Ibrahim ke mengkawin dengan Siti bek kalon i ujun dale. Anu roh tu hoi nau juga mangap betah nung deh. Kalau kena macam tu, apa betah deh nyo saksi mendung tanya nyan yang roh barang betah malaikat kecatat nyan yang roh dua orang betah waran hon jak orang malamnya jak perai urul lahir Rasulullah. Tingah saksi tingah ba urul kiamat. Bek yo apa betah ku deh. Ti apa-apa yo nalikuan. Kama alai pu yang lo kena begah baram nau. Hai mak, pu yang lo begah baram nau. Nabi Ibrahim kagum kawin dengan Siti Hana trip tempo maknya singkat cerita lem pegah ju jum karapoh 12. Abang janji 15 menit tu. Hamil Siti Hajar. Pah si kurung bulan mak. Lahir daripada perkawinan Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar sidro bayimu mungil. Cukup ganteng sonan Ismail dikul anak laweknya Imail kanya Ismail nan nabi tetapi waktu dah puduk nan nabi bak urang ka kejit dah pulak bak nabi hang kejit anjit dah pulak gebuh nan Sulaiman itulah ihoi Muhammad Ali Ma Ali kanya Yakub, Tikop, Zakaria, Jackie, kanya Aisyah, Iin. Kalau ada koko, nyan nan Nabi, tapi orang pakai nan Nabi bak urung kejut pulak. Pakon bak Nabi hang kejut, Nabi Sulaiman, Nabi Suloi, Nabi Zakaria, Nabi Jackie hang kejut. Bak Nabi tapi orang gecok nan nyan kepuduk bak Nabi, bak urung dah pulak. Ladom yang paling lom. Balu Imae kohlom batik teng. Bebe no ada. Bebe no duduk di bangkunya baca somai bebe no. Ejak sekolah je ke pak guru pupak hoi. Pak Ya. Makaji makan ke anu bek perno yang kongkon mak. Begot. Dan ke anu bek kongkon yang kongkon. Ladung udahnya mak icah bagadat. Orang ina bakal icah hotek hande pu magun le kai icah kan. Lado me perut api ganya bacuk kai icah kan. Kanya. Ya bakal dak bengeh orang ina. Ti mak cape nak. Kah le raknya kaduk orang ina. Nak perut api ganya. Anu paleh ke perut api ke. Paleh ke kengkana. Nai ladom cik mak hang doa bekah le mak bingkai macuk nah. Anu dia dah bekah beg hana dengar anu lagi bu je nu. Bu you keng kana. Anu blek-blek mata tengah waktu. Pegah kalau ada ke. Hai nak keng kelan bui mati ramah bui. Mama dia kelan anak ma bui ho dah boleh. Ku dia tibak rambut. Tibak jambe. Ma bui ke. Hai mak nak takik dong dia orang menaik ke remabu. Totalah. Salah tanya. Perno anak yang gagak. Karena urung ciknya contoh toladan yang pertama untuk anak-anaknya. Perno begagak. Doa yang gagak. Teka palak hak orang dah jemur tanpa tu. Anak gubernur orang. Doa begagak ju. Lama tahu ku. Bengeh tapi doa gagak-gagak. Sebab doa maknya mustajabah. Lepas teh mak doa urang-urang keramat. Mak,
Urang dran ngan lintu urang dran mak ngan ayahnya dua boh doa keramat dalam donyanya. Menya urang nyan hanale donyanya hanale doa keramat dan malaikat kagutup pintu rahmat kepada anaknya. Maka ji maknya keramat kanak ro kan kanak go. Bak sabah uro mak. Dengar le mak cerita dan bekah macam tu. Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah. Ya Allah, so ya Allah ngon len tinggal dalam syurga. Ngon gata Musa sidro anak muda di Mekati lam pajati. Nyo kedali wa kalamallahu ta'ala wa kalamallahu Musa takliman. Gemkalam dia Allah Taala dengan Nabi Allah Musa le begah-begah apa? Ketanyang tongon anak muda tengah Mekati. Ingat Nabi Allah Musa. Anak muda di Mekati ngan kat dalam syurga. Nyo leh. Mantang udep ya Allah, mantang. Jak sedot. Hai dari cok yang jak ladu yang dapat. Wate truk wapatai kalian tu am Mekati. Mawam kumih-kumih mendum ga pesi begah anak muda. Ya wa mendum. Nah bak tago taboh. Sidro anak muda dengan tek-tek zi bacuduk kabeh. Itik lah ragam jak puo ke rumah. Punyanyan ragu Nabi Allah Musa. Ketedat anak muda dewa. Wate katruk mak. Rumah anak mudanya ngompu itik dia, dah ngompu itik dia. Cukup gati anak mudanya hemat tua. Nabi Allah Musa ketetaju likut. Nyanti yang anak muda tek-tek buno yang puo buno yang cang-cang buno dirah ime badapu dirah pasal dalam bangkok. Jepit santan di tagun, ka masak dipuduk dalam bangkong, dipuduk atas meja, dipelepi, dicok bantai dalam kamar, dipuduk bak kursi. Habisnya dicok mak dibeut dia puduk nan kala le Nabi Allah Musa to le ubut tat-tat an. Si tulung tu aloh tat mak anu mudanya pegah dalam kitab. Gebeut katinggai tulung tu gebeut puduk nan. Gepelepi bu le anak mudanya. Getiu prof mak usulung. Nabi Allah Musa gelum mak. Gelum pu yang dipegak le anak muda. Gara-gara itu lembu ke mak, rupaji je ke ngalen, rupaji kenyan. Wate gelum le Nabi Musa, gebekah le Nabi Musa gara-gara itu lembu ke mak je ke ngan gak nyala pada ikon. Mak, lun tanya mbak awak ran mak, menya awak ran serius ne dengar ceramah lun. Pakon Nabi Allah Musa gelum mak? Pakon hana tu mendiroi le. Hai. Pakon Nabi Allah Musa gelum anak mudanya, pakon gelum. Pakon keluar-keluar mendung wak ino le. Handukan kan? Tanda hana serius nan dengar ceramah leun. Nedukan pakon Nabi Allah Musa gelum. Karena Nabi Allah Musa ilua menyaliku kalan. Apa lo cok yang. Pak luar gelum menyeliku ke kalan ke nakanya anak serius waran. Anak serius ni kau ceramah. Nah, nampak mupo. Aku menang lagi dah pegah benar urung tuha ajak but. Kama bacut tu. Karap kau dua belah. Kaji tahu dah. Nayak kula tengah. Duk yo melatah melatah mendung ni. Ka rupaji kanyan ahli di sulung bu ke mak. Sampuh abah mak dilap abah mak mendum. Mak gebut jaro mak anak mudanya. Allahumma inni. Allahumma ja'al jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, lepujud ya Allah anak dan kengan Nabi Allah Musa ya Allah tinggal dalam syurga. Gemu doa le maknya. Mati ulai Nabi Allah Musa. Rupaji doa mak mustajabah mak. Nemu doa kan orangnya bui je kan tengah bui. Maka ji nemu doa kan begak-gak. Nak kena nak begak-gak memutuah nak kan walaupun memutuah. Kan jo menang dia memutuah bebe. Ada ipok ape orang memutuah jo kan jo gede.
Pakon doa mak mustajabah. Bukti jih Nabi Allah Musa kali ke kalang gera, sidra mak gem doakan anak kena pegah. Ya Allah, nepujud anak dan kengan Nabi Allah Musa tengah di dalam syurga. Nepujud oleh Allah Taala. Nyan kebukti doa orang ciknya mustajab keramat. Baik anak pupu bengeh-bengeh le. Kak, ialah anak dalam ujian pi dalam warat. Entah apa kan je kandang. Pak kecil ni pakak ju cok peng kampung pemain tiga. Tapo kampung. Baik hantar galan tapu. Tapo motor reo tik gede Kota Melaka, tapo motor reo tik gede Pasir Putih de. Baik mana bujuk le kamera mata puar mah. Tak apa kan je kandang ini. Kan mak kembali demah ke Rasulullah mak lembegah bono. Nabi Ismail kalah. Kalah lantaran bet terjadi dua dalam sabuh rumah dua rumah, gucok Siti Hajar dengan Nabi Ismail gu pinah gu deh bak sabuh tempat yang tandus yang hana bak kaya musibah yang hana manusia bertempat sunyi gu pinah le Nabi Allah Ibrahim. Kemeju. Kadruk kenan mak. Gepoduk Nabi Allah Ismail dengan Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim gebalik ke kena uau kampung. Gemat bak bahu le Siti Hajar. Cubang. Bak tempat sunyinya ni adik kamu. Hana geteut Nabi Ibrahim. Hai cubang. Pakon rantega ni adik kamu bak tempat sunyinya cubang. Nyo makanan ciknyo kamu me bacut. Nyo minuman kamu me bacut. Nyo habisnya pun baju holam kamu cubang. Hana geteut lega katanya. Gebalik tanya dulu cubang. Punya perintah Tuhan ranya. Ni akubah kamu ini punya perintah Tuhan ranya. Lukin. Nya hai ada. Ada mekon perintah Tuhan. Han mungkin tega lo lakukan terhadap gata. Apalagi Ismail baru dilahirkan. Hajar baru melahirkan. Han tega len. Oh cubang. Menyonyo perintah Allah ran. Len rela cubang. Allah yang kagubi kamu, kau pujir kamu, mungkin Allah Ta'ala peduk kamu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Dengan pui langkah Nabi Ibrahim gua ke di gampung mak. Mu uro-uro, mu minggu-minggu mak. Makanan kabeh, minuman kabeh, Siti Hajar hana susu mak. Kemu Nabi Ismail. Hai mak muda de kala nanu kagemoh kagabu ada gemoh ngan ro. Mandua mo gepenalah nanggro bakah nanggromo. Di kele awak lawinyo nanggro Mekah namu ho cerita. Namu pun ripo lembegah guna sampai kena. So penduduk kota Mekah itulah Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Pakon lantaran urunnya gemoh mandua. Kaku ge Bukit Safa, Bukit Marwah bolak-balik tujuh ge mak hanai mak. Makanya engkah laku kena bekah kelakuan Siti Hajar lakukan bolak-balik tujuh ge. Uronyo ka diabadikan le urang yang jak utano su. Ge penansa keputapa dom de. Sa'i. Lawitnya diabadikan ke judul sinetron Safa dan Marwah. Ingat tak orang kata film Safa dan Marwah. Kaku mak. Kau hotel kagu mau menandruk sidra urang berpakaian putih ke kurek-kurek bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Syam dipoi. Hotel dipoi mak. Kekele urang yang pakai pakaian putihnya malaikat. Zam. Bahasa Aceh. Ho. Menyohana geho tempatnya banjir punoh. Tibit-tibit laju mak. Makanya iman dam-dam nya dabuh bahasa Aceh iman ho. Mabek wo untuk nenda urang jak umrah kak nan puo iman ho bacut. Nyanda syawaran. Ben pulau nya lembuh makna bahasa Aceh. Mangak bagah mupum nam ho lek orang lembegah. Kakeh mak. Nabi Ismail singkat cerita kena begah kana minuman inan. Lewat suku Jurhum. Pati kana mak tempat yang sunyi, tempat hana mungkin na urang hana manusia kana inan. Piuh suku Jurhum inan pegat kemah.
Lewat suku Yamali. Kadang-kadang ramai orang kena tenda piuh inan. Kaje ke Sabah suku kaje ke Sabah nang gromek Mekah. Karame-rame ju kawin-kawin ju Nabi Ismail raya lah. Raya laju cukup ganteng. Singkat cerita bila dah pegah le uro gule pajai putren toto awak baca marhaban putren ayo cerita le kenal. Ha? Pak ada awak marhaban ode alam. Ana awak marhaban ode. Anak pandai ibu cayang kana alam. Ha? Kaku hemak bawa tenyan karayo singkat cerita Nabi Allah Ismail ke mengkawin dengan suku Jurhum. Yang ana salah le. Truk berita bak Nabi Allah Ibrahim anak gaknya Nabi Ismail kagum kawin. Ngut hati kena pegah katrip hana merempok kena jak sawu anak ndak. Dak sedat rumah Nabi Ismail. Hati kan merempok. Gutok-tok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ngento Ismail mengawin dengan Al-Gojo. Kata taknya han cocok hiji ke rumah Nabi Ismail. Tu tapak pita kata. Gu buka pintu. Dia kalian urung tuha go, laki terikah ha, pada ayah tuan. Kebuk kenau. Hai nek tua. Dan truk kena dari jauh nak kena tanya nya rumah Ismail. Nya, tapi hana ganyan. Ho kejap punya hana. Ganyan uro daleng agama, te malam daleng ba musala, kunyo menyi hudip. Nyo kunyo kan bijih-bijih holu tak bentang hana galak lako ke agama. Nah lado melina meno. Hai bang. Orang pun meratik tapi bengkok depan hana pun baca bom tabah. Tetapi mak suami jamun gujuk berkat oleh Allah Taala keramat suami jamun. Oh wate di tenak-tenak le perumah menunggu cok ju nyaring gutik ju ke rumah pulam kau nempu kau wate gurung kangkuk beberaya. Tapi beteteh lewat cikgu rumah dia nak hai bang ni abang kau deh. Tah nampu. Nyan ganjai tu tualo ro. Sualo ro. Baik coba-coba nyan jamun dalam begah. Nyan keramat suami ja. Baik pekek-pekek le perumah tu bebe. Ka mak. Oh wate ke kalan tingkah laku penyambutan perumah Nabi Ismail. Nyo bak sang hala cocok jit ke perumah Nabi Ismail sidro Nabi. Gewasit laju. Hanya untuk tak pegah wate wo Ismail, wasit len rang pintunya kayu gantok dihampah li bak mata len. Hai abu, dia petak ke juga. Urung tak turitan you gantok orang pintu kau. Ya petak ke dia. Kita nak ya tuan. Yang menang melintir menang kiban. Takit hat. Kakak gua ju dengan roi mata takit hati menan tegai pelaku tidro ya tuan gi pelaku le melintir menan. Truk Nabi Ismail lipat tengah gua. Dengan kuda. Nah firasat ubud kena begah kian. Nah jame ya. Nah urang tuha, tak tuha-tuha gangon. Raya tuan. Demah kau urang tuhanya, kau te. Ya Allah, aku te. Nya, apa kan kau te? Ya pegah ram pintunya hanapah dia urung tak turi dan ram pintunya. Kita pun menyonyan wasiat yang urang cik gaknya. Ya Allah ada tua tega kata ada tua. Nya benar kata pu ada tua wapna urang tuhanya nalen. Wapna urang tuhanya nakah wapna urang tuhanya nayahkah engkong. Aku pun cik manya ina kata amlan. Gata gelantolan yang kubah rumah. Urung cik lun jak kena gata hendak tak sambut dengan gak. Malah tak serapa urung cik lun. Tak utai urung cik lun uhate. Nyo guati nyo petanda bahawa rang pintu nyo hana galak le bak mata urung cik lun. Nyam pertanda gata hana cocok le jid ke perumah lun. Nyo uronyo ku ikrar li ke gata. Gata uronyo ku taluk le budah petak pama ke. Hai bang, lu mayang-mayang. Tak petak juga deh. Yang kepusi ururi nang menan. Nyamak rupaji Nabi Ismail salah perumah yang kepun. Salah pilih perumah. Oh ini ke Allah ina Nabi muda kan nasi kata. Ambil bawa contoh kenan ba. Ya pertama-tama aro danyo. Hana trip tempo bek kada mualat dia kawin nyulau.
Gem kahwin nya tanya cik ikut orang kampung. Kena ninong bang meninggal mentang gem kahwin lah ilang. Tengok abah tarik-tarik tak gadung. Awak kota baru cik tarik-tarik tak abah dong. Gara-gara abah manuk ni dijuk taboh pim pepet. Maka haji ketanyo hana ketung ibadah ketanyo pepet dengan hak kung gugok kunyo kung je. Pada abah manuk obebeno tapo. Minyak makan nyan antri. Oh ya Allah. Mujum-mujum preh antri lagi urinam preh hegah nah. Antri dan tarik urok dong. Tarik jam natah sakit ging. Empah pelepuk dah buduk. Ayah. Mbak antri gah, pegah-pegah abang, antri bermanok minyak makan, cibak. Atau utak kan, utak bermanok apa ke, bermanok pekah hadu. Jangan apa-apa halih tu. Jak wayak ke dia menasah ayat tadi ngomong dah. Alah, nak pekah medan, mata hana pahrut lang kulah tu. Leto megan lang kulah. Mbak tempat agama hana galak. Nyebab hana penting galak. Kaku hemat hotel ke kawin yang kedua mak kembali ke Rasulullah mak. Nabi Ismail kagum kawin. Gedingolam berita le Nabi Ibrahim. Hotel gedingo berita le Nabi Ibrahim. Ya sedaplah. Ya singkat-singkat cerita mak apa? Air dah pegah habis dah Nabi Ibrahim Nabi keput. Nabi Muhammad wapluh tabah tu. Duk ju araina tu boh dia pada boleh. Tegun kuah belangong tu goduk dia. Kagum hemat menduakan mantang ini ngoleh. Ya sedap. Hotel kamu rumpuk getok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hauri nonggot. Tutu dapat lembut. Nyoba tangkapah je ke permoh Ismail. Kebuka pintu pi lembut. Demah dengku raya satu. Hai pintu jamu lintai kiban. Petruk kenam payah hadap dicap aron. Ada bukan ya Allah. Abu. Hai urang katuha je urang enggak hana mentonan ke abu ke hai. Ya abu. Oh ya abu. Hai nek hai len dari jauh len jak nek kena tanya nyonya rumah Ismail. Nya abu tapi gak nyan hana rumah. Ho kejak hana. Gak nyan ote uro dalengan agama. Ote malam dale bak musalla lepi hati menyemnan suami. Nyo bijeh ho hana ni. Nya kan nego? Hana le bijeh ho. Payah nah. Yang galak ke suami ke agama. Ada orang mana dia kena to jak ya laki anak kata malang yang tengku. Hang getem kan tengku sebab tengku hana balum ha doh betopeng. Nya mana ada pula ini patano merah tu mo. Fikir tengku hana peng. Dan ini patano do merah tu. Untuk hana balum nanti kalau dia awak lele balum ino ino tamping olahnya mutang ke dia tu. Hana mandu. Kama bekem dia dekat ada ulang nama. Kake lantaran kekalan ya Allah tayang tak urung Tuhannya kahe. Abu tamong ele abu dandang gua genyan abu tamong abu piuh ele hanya bek le nya hai. Untuk kadang telat dalam perjalanan len siro urung Tuhan. Abu hanapa abu piuh le abu. Hai urang inang gak papu mulia jame kenggat. Ke pertama nyo ka cocok ke perumoh Nabi Ismail. Ka cocok. Kaku lantaran gaknya merasa roh urung inong ke pemulia yah tuan gaknya tapi gaknya hana punya yah tuan. Abu nunduk ino sak lebeh dan jak pada pu siat. Hanya hai be meh moh tat. Kemudian dia ada jak rumah gop. Abu duk ino okey. Gejak ju ke deh. Lantaran kalian hek tak kan Nabi Ibrahim. Tak bicai de malah nak tinggal pun ite itu tu waduk tinggal beduk thon kau. Oh lihnya mendung gebut ke Nabi Allah Ibrahim. Abu sambil anda preh-preh nak Ismail. Cubang Ismail. Abu jeb i bacut. Kenapa? Hai tanya 3 poin berapa kamu kena jeb ju. Waran jeb. 2 go berapa? Gek insya-Allah gek. Jeb Abu hai. Taduk ju. Rupa jih yang gebutnya lah segar. Mak kuih hana gebut. Kaji hana kun baju kuih. Mak pandai buat kuih. Kanai buat kuih no. Hana. Abot timpam payam belum buli lah. Kama. Kaku bak kepuyuh-puyuh de padikannya mutuahnya lagak sambul lemah lembut. Nyo ka cocok jut ke
ke perumah Nabi Ismail. Hanya hai. Bek lem putrep le kenyo malam uro kajulanyo. Bahlul lakezin. Kaget Abu menyomenan. Gua ju hui langkah ka gadah kekecewaan bak inang yang pertama ka senang demah hati buno ka sakit hati bak inang yang kepo ni nyo ka tenang demah hati ka bahagia demah. Gua ju trok Nabi Ismail lepas likut. Nasama najame ya nya cubang. So urung tuha cubang tayang lung kadang cubang ran. Ge yang kahek gejak danyang ran hek dia ke preh-preh ran aku bi ila segan mah habis gejek. Angke ge bukan lakedin ni no. Angke nya lei gaji lakedin. Kaku hemat mentua. Tapi jebangkan yang hatilen bak bekah no orang pintunya habis gantau-gantau li. Mak tu odi le nyan cikaye ke zaman Abu Pegot. Ingat. Oh nyonya wasit yang pasti orang Syilon. Metuah bahagia kata ada. Orang Syilon yang terus guna urang Tuhan nyanyan urang Syilon wapna urang Tuhan nalen ada metuah. Gata lengkupah di rumah dan tolen gata dah sambut dah pemulia urang Syilon. Urang Syilon senang hati ke gata makaji guasit rang pintunya bek ganto-ganto le yang pertanda gata hanggebi cere-cere hanggebi daluk-daluk le ke perumah len. Gata kapah ke perumah len selama-lama. Namu poma he ke kewina mapak urina hana ada tengah mana ote kag bela-bela urang agama na kaku mak singkat cerita lah hana puah kudu kaku singkat cerita he mak Nabi Ismail ke menikah dengan Nasamah mak lahir anak wa belah haro tilutin wadran pada bawah anak wa bawah tapo katib dan nejak je bak kedai terajah nejak ju raja sama piton kartindeng jep ju karak ju mepuput bawah tapo tu kama ahli pertama kena pegah nabinya anak Nabi Ismail ke mengkawin dengan sidra urang inang bek tua dalam pegah buno Nur Muhammad nyan mak metuah gepuduk lam sulbi nabit mak moho mentang cerita mak kan. Nur Muhammadnya tampi habis dalam pegah tu. Kaku nabinya mengkawin sidra urang inang. Urang inangnya lahir anaknya raya di mengkawin dalam sidra urang inang lahir laju lahir lah pokoknya. Truk kedih mak badan cerita lahir sidra urang agam nan goknya Fihir. Nama asliku Quraisy. Quraisynya gem kawin dengan sidra anak lahir dan gem kawin dalam Nur Muhammad berpindah satu sulbi ke rahim yang suci berpindah satu sulbi ke rahim yang suci berpindah satu sulbi ke rahim yang suci berpindah sehingga kaji ke sabah suku gepenan sukuku pakan gepenan suku Quraisy karena indah tu ganyan ki ganyan nan ganyan ku Quraisy kata dengar mak domah dengar lah macam tu. Nah, upabeh je no. Kaku bak watenyan makan ali gem kawin tro deh 24 ju apa? Ube 24 no. Tro gede bak Hashim cik Nabi. Nyo ka habis. Waten Nur Muhammad lam tubuh Hashim, lam sulbi Hashim. Waten cik Nabi Hashim gejak bak jalan. Bak kae bate pegah Abah Hashim. Absia gata akan lahir daripada keturunan gata anak-anak yang soleh nyan ke rahmatan lil alamin tetapi ronyo mak Allah Taala hanale mak gobi izin bate bak kae pegah haba menyo bate bak kae pegah haba gobi izin Allah Taala ronyo bahasa mampun tanya hang 20 nyo kan Hashim tujuan perampok Kak mah orang pencuri manok. Nyan tanya mak hana tapi mak Allah Taala sayang kepada kita. Pada kita nyo mak. Kakak mak
Daripada Hashim lahir terus kedih Abdul Muttal. Nyo dah orang pegah benar. Kata jamun. Kata jamun kan? Ya. Abdul Muttalib mak nyanto mak cik na. Lun tanya punya awak dran awak cak yang betul-betul sayang ke Nabi mak. Abdul Muttalib tonan. Nyana tonan duduk kat kursi panas semalam. Fikir je 5 minit aku batal. Aku temuno tajuk le pertanyaan dia boleh piuh le dia tiat. Hai mak hana meton nan Abdul Muttalib. Hai pakon juk menan le no. Hai mak. Ton Abdul Muttalib. Hai lah segar 4 na taboh na dibuka. Abdul Muttalib cik Nabi kedanyo hai mak mentuah tonan. Puan. Hai Rafi Ahmad, nan Rafi Ahmad, anak Rafi Ahmad tonan. Saudara mah. Yang hana perle kata ton. Hai mak mentua. Abdul Muttalib cik Nabi kedanyo nan gopnyan Syaibah. Pakan kebohnan Syaibah. Gehe yang Abdul Muttalib nyan wali kota Mekah. Abdul hamba Talib dicari, hamba yang dicari-cari. Nama Pom. Makanya ipunan Abdul Muttalib nanggaknya Syaibah. Abdul Muttalib kawin dengan sidra urang inang, sonan nek Nabi. Yang tu tonan aku jawab pentida. Yang tu tonan aku jawab pentida, tonan nek Nabi. Tut, habis hotel. Ada bantu hotel lagi apa nak pen aku buka apa kecil ni. Jojo pen kampung leta dah. Hai mak. Abdul Muttalib cik Nabi katanya gem kawin dengan sidra urang inang awak ram nanek Nabi hana meto. Oh cik lain bukan umat Nabi Muhammad. Nu catat mak beuh nan Abdul Muttalib Syaibah. Nan nek Nabi aku inang perumah Abdul Muttalib nan goknyan Fatimah Al-Ma'zumiyah. Fatimah Al-Ma'zumiyah. Nampom. Abdul Muttalib ke kawin dengan Fatimah Al-Ma'zumiyah lahir anak 16 ro. 10 ro agam 6 ro inang. Awak jamun dega-dega awak Arab. Walaupun muda-muda gem kawin, kurung-kurung tahun 8 tahun kawin, tapi raya-raya awaknya kalau dia 8 tahun, we kaleng ngau tagai. Awak Arab si kurung tahun ram pintuan. Pakan tunggu pegah menan karena hudipnya heboh dimensi waktu. Kanya dulu, sekarang dan akan dah. Dulu itu kenangan om. Sekarang kenyataan tante akan ada harapannya kan? Kaku hemam tu bahawa tenyan. Lahir anak 16 ro. Segoh lam lahir ayah Nabi katanya. Wate Fatimah Al-Ma'zumiyah. Hamil anak yang ke-10. Gemekao yang Abdul Muttalib. Ya Allah. Menyolon Nabi anak agam sabah tu ya Allah. Lenti di ke Kaabah pada rumah teran ya Allah. Kuasa Allah keterimang. Apa yang lelaki Abdul Muttalib. Lahir anak yang ke-10. Abdullah ayah Nabi kita. Ayah Nabi katanya. Katrip teringat demang. Jamun lem pernah lem kaoi. Nyo payah dah belu. Tematoh dah si. Mandu mana dah tayang. Gejak bak gure kedih Yaman ge tayang. Kiban cara gure lun jamun pernah lem kaoi. Ino hanu duri toh lenti gure karena nyan anaknya mandum lun sayang gure. Dah pegat loteri hayang Abdul Muttalib. Kaget, pegat loteri gok. Gekebah. Gepegah ba anak mandum, anak mentua, anak len. Untuk malam nak tahu rumah nak beh, ayah nak rapat bacu. Gat ayah. Woju mandum. Berapat ayah dan Abu Lahab. Rapat nak jamun iya kan. Tegoh lam lahir adik awak kata. Ayah mukaoi menyolahi anak agam taboh tu adik kata agam, ayah ti taboh dileke Kaabah kapak ma aja. Bot koh daku bek kaum ni.
Hai kamu Abu Lahab. Nanti orang deh ya. Iya pakati. Hai ne. Nyo ka oyah ne dah peglah ne. Je cik bo. Gegok-gok lotre, nyo be buka-buka le be. God. Abu Lahab kan palih akai. Apa ne gok akai Abu Lahab? Gegok-gok. Kruk. Dia buka kalen hana nanganya. Keng-keng ro kalau walain. Lah dia buka Abdullah anu yang paling sayang dia Abdul Muttalib. Ya Allah, pakanya lah lero. Haruh ilah. Nek, gepegah le urung tuha jamun nek bak 3 dapat 2 nek mangan ade je nek. Jo cik bo, gak-gak tega tu. Bagak-gak te buka te kalan Abdullah red peluk nyan. Lemah hati Abdul Muttalib. Ya Allah, pakan Abdullah ya Allah. Haruh lain tiga. Nek, gepegah le Abu Cik jamun bak tahu 2 dapat 2 le ke je nek. Ampun ne ke. Nya nama jandam perubah ke Abu Lahab. Boka gok-gok ju le nya nyok ke pok ngam peluk no. Nah gok-gok Abdullah lam ayah Nabi ketanya mak. Padahal Nur Muhammad lam sulbi. Abdullah ayah Nabi ketanya mak. Ruh Abdullah. Karena Abdul Muttalib ganyan pemimpin kota Mekah ganyan. Harus tegas. Pegak pengumuman yang bahawa tinggal Abdullah dah sembelih di Kaabah. Ditipu oleh awak-awak kaum Quraisy bahawa dia nyan. Boh Abdul Muttalib pun kepegat na abu na. Nya munya Abdul Muttalib yati anak yang di Kaabah tanya tinggalnya anak tipluh roh anak to yati yang. Hai te anak tanya. Ja'lah orang Arab orang Quraisy mandu ja bak rumah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dron selaku pemimpin kamu. Baik ni pegak menobuk jut. Dicontoh tengok le rakyat-rakyat dron, baik bubu yang kangkan. Sehingga mupakat ditebuslah dengan serutuh boh unta le awak penduduk kaum Quraisy. Terlepas mak singkat cerita mak nazar yang gemengkaoi le Abdul Muttalib. Selamat Abdullah ayah Nabi kedanya. Pakon selamat ayah Nabi kedanya. Nur Muhammad lam sulbi Abdullah. Nan dengar dah mak. Pacut tu habis katruk lahir Nabi yo. Lihat kau menunau. Watenya hemat mentua. Abdullah karaya-raya laju cukup ganteng. Abdullah hemat mentua cukup lagak. Ubena tante-tante girang kota Mekah jak goda Abdullah. Abdullah len galak kekah. Abdullah len galak kekah. Kanteng tak Abdullah. Bahkan hemat nyoba surah katanya rumah Aceh kan nacok turih gerluh orang miyup menang. Au! To miyup. Tolen kak mahpung. Dumnan cinta tergila-gila penduduk kota Mekah ke Abdul. Bapakkan dia hanya berkata apa no? Ha? Pakan gaduh oh. Baik pegah le. Macam doa cak yang tak pegah je dah pegah le. Kangka mak le. Dumnan Abdul Muttalib ganyan baik takut terjadi kenakalan remaja terhadap Abdullah. Gepilih perumah ke Abdullah iaitu roh ke Siti Aminah binti Wahab nyan kenyan ibunda Nabi ketanya. Mak Abdullah makan umur 18 tahun. Siti Aminah umur si kurang tahun gepekawin gepenikah le Abdul Muttalib mak. Abdullah 18 tahun ingat. Abdullah 18 tahun, Siti Aminah si kurang tahun mak. Dia ceramah bak di kampus, ustaz terlalu kecil. Awak Arab pun kecil kurang tahun. Boleh raya. Kaku hemat mentuah bak watenyan. Bak malam Jumaat bulan Rajab gepenikah Abdullah dengan Siti
wate kamu rempok maknya singkat cerita ju mak lem pegah bah. Wate kamu rempok urung ci agam urung ci inang. Bulan ke fon ube prun, bulan kedua ube bijih ladang, bulan ke lem musifun, bulan ke pejut ke manusia, bulan ke limang ka bekah jaro kaki, bulan ke enam ka meri bulai rumah, bulan ke tujuh ka dibolak balik, bulan ke lapan temadi gisah, bulan si kurung deh pintu aras, bulan ke siplo ji pandang dunia. Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Kale. Nyan kena pegah hai mak. Kahamil Aminah kahamil hotel kamu rempok urang si agam urang si inang Aminah kahamil. Tetapi mak yang kena ulem pegah. Aminah mak hana getepu gak nyan mengandung ke Nabi. Pajanci getepu mak. Bak malam-malam gaknya tengah mengandung Rasulullah menempo dalam truk Nabi mak. Bak bulan kepon truk Nabi Adam, kedua Nabi Idris, kelihatan Nabi Nuh, kepon Nabi Ibrahim, kelima Nabi Ismail, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Daud, ke-8 Nabi Sulaiman, ke-10 truk Nabi Isa. Aminah, berbahagialah di dalam tubuhmu akan melahirkan seorang Nabi. Baru gedepu Siti Aminah gaknya mengandung kena ibu-ibu cok yang tu natro ayu tinting ya sambal lado nyan mak baru gedepu mulia Nabi gedanyo mak ahwate hamil Aminah hana sakit kan lagi gedanyo kan danyo leh bulan hamil kambung mak jak urino kanya nyo sakit dadat malam hai tem dengut linto dengut klolu yang guntut hana pre-pre dibit urang inang malam sakit hat kanya makna nah buka halin untuk kesempatan wara no nya malam nu bedah le hai tem dengut apa-apa wara no kena kan kedekan malam nurut le perut gerak angin dum ya Allah Tuhanku bagaimana ya Allah gekelelin tu hai dek hai tak haju le pu le hai dro mangat ahli puput kali yang takik kenggap nya kamak takik dadat urang inang ahwate hamil nyan mak ahwate mengandung rasanya mak kan pulang wate kena melahirkan kerap tap putuh rasanya pulang mak takik dadat goeh munokon goeh kedehkan goeh munokon tapi lawetnya mak lawetnya ladu mahana malele mak jamun wate hamil getup ijaz awak le bajai rayuk pakai ijaz awak getup baik depu legop tapi urang jak bak dapur ramai kanya lawetnya belum mah bapak foto dum foto hoi lako yucum ina mangat sehati ya wate kalam plu gen kok lagi baneng kau mak Nabi mucahaya perut tanyo hana lagi boy tekom nan hana male pelumah pak media lo kaputuh urat mak tapi mak Nabi tanyo kena pegah hana gerasa sakit lagi yang rasa mak nyo kabeh mak dan cerita mak 2 bulan Aminah ge mengandung Rasulullah mak Abdullah gelaki izin ba Aminah adik tengah cut bang jak ke dihunang Grosyam dia bah jak minta rezeki untuk otak kalah minta rezeki kamu rempok rezeki cut bang bagah-bagah cut bang bek nejak na lemantang rindu kedran lemantang kangen kedran tanya orangnya ndon pegah paju basu nanggro nyo hana ko adik munyo hana cut bang minta rezeki adik warode kana sohoi mak abang kana sohoi ayah munyo hana cut bang minta rezeki ngampu tablo pempos hai mak surah jino ngampu tablo susu motor remote yang menalah cut bang bek nejak cut bang lo hana habis kangun hai hine hana habis gadah bajaro mu pisang goreng kaidah hana belum baju ulang cut bang
Rasanya munyo dran tibi dari rumah uronyo cubang lembi idin dran lagi lem putran manya cubang dari rumah. Hai, beb pegah yang kau Aminah. Betul cubang dah narela dengan kepergian dran cubang. Beb neja cubang lu manteng kangen. Abdullah. Abdullah. Tu dah kai hei lengan ni. Bagah. Untuk telat dalam perjalanan rampok. Adik ikan nangon cubang bah. Cubang je apa? Ru imata Aminah mak bawatenya. Abdullah wate kekalan Aminah ka sedih mak. Gehibur Aminah. Aminah hendak wate kana rezeki cubang, pu cubang blo. Cubang. Lun hana perleh cubang blo sapu. Doa lun ke cubang. Putruh jak putruh nuwo. Bak dua boh nanggro Allah pulara. Kelagi perumah hudanya jino. Dia kata deh, dek pun je bang blo. Bang, nak blo baju batik le mete. Gunung. Bang, duster tabah. Oh, yang tigam. Tilap tabah. Pokok ji hantet tek pen dia. Oh, dia dah kerja dia hantet pen ku ji mendang. Aku ji bak ina dia, jak ju bela kele, jak ju deh. Nya ina nyamun je dia dah pegah menan ke mendoa tanya ina hanale padahal urang ina nyo pegah rahsia bangak mudah rezeki. Wate suami tibik rumah nemat bak bahu. Cubang bek nejak ele mendoa ele keran. Ya Allah nabi lintolen budi puar rezeki yang hala. Mudah rezeki budek kamu bahagia. Nyan bak bahu nemat bebe insyaallah mudah rezeki nyo hana. Anjak jak yo na. Tu nyanan tu belum tega mo tu kilo. Lau tak pendaku tu bebe. Mentega berlaku kuih kan. Kamak mi dan ayah pengunjung dakwah yang mulia. Kakak Aminah karo imata mak. Ya Allah. Benjak cubang. Aminah. Cubang mesti dah minta rezeki. Aminah warot kana sohoi mak. Kakak Aminah lam tedih-tedihnya gepekak bajai Abdullah. Get cubang untuk ada cubang kaluh nuwa ju cubang bah. Get. Pekap ju bajai. Wate kena Abdullah jak peng ya ada budak unta gedadah. Cubang tegah-tegah apa? Kisbai. Han awak jino Aminah jamun pandai mungkin Aminah jino. Tegah-tegah cubang apa? Cubang balik bang cubang selfie dah tegah. Aminah lewitnya kan. Jamun hana tegah bang bah doa selamat baklun je bang. Kat Aminah. Gedadah Aminah hana pray-pray jaro hemam tuah. Nya kai luk mata uro dekat seput kengka kuneng langit. Padahal hanale bak pandangan ganyan Abdullah tapi rasa rindu ganyan ke Abdullah mantang nak lambai-lambai ya Roma. Kelemak na tatamong ju rumah pandai long kada. Mak lo rindu tak ke ganyan mak. Di malam mak kan. Aminah mak roi mata tengok ke Abdullah mak ganyan hana ingin jiuh ngan Abdullah rindu tak mak. Wate sedih-sedih Aminah mak. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta. Walau tak bersama, sepenuh hati padamu. Ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu. Rindu takkan terkira, gerimis melanda hati. Terlalu ku mencintai, tak rela bila harus pergi, tak rela bila harus terjadi. Kagekli ami lam nyebak lagu lagi lima dah copi. Menyobak lagu sidratan karu ikut serta. Menyobak dakwah gepeh pegagah gepegah abang. Menyobak lagu sidratan karu ikut semua. Bak ne perasa mameh lagoina irama lagu. Bak ne perasa mameh lagoina irama lagu. Mi dan ayah pengunjung dakwah yang mulia. Kamak kan? Abdullah mak kan? Ngobah lenduk masa kahek dak apa? Kaku hemak mentuah bak watenyan.
Abdullah le gemekak bungkuh barang mandum singoh kena Jawa mak. Dalam perjalanan kena Jawa, Abdullah ka sakit, ka lemah, haik terus le perjalanan. Ka ke amanah bak pasukan gonyan anggota gonyan, tahu untuk dah pegah bak ayah tiga len ka sakit, lem piu haik len terus le perjalanan. Tapi ingat bah, baik tepu le Aminah. Karena Aminah tengah hamil, urang tengah hamil hanji tepu yang hanji dengar yang kan kaji urung hamil bela dah pupu yang kalau Quran kero kaku hemat wate gua Abdul Muttalib kamu rombongan Abdul Muttalib tema Abdullah ka sakit ya Allah anu dua hal maka menan ya Allah pakan anu dua hal nan cikana terasa buno cihana mangah hati nun ayah ka anak ke menan Jino Pak Ji, bak rumah apa? Dia bak rumah paman di Madinah. Gehoi Bang Abdullah Haris yang paling tuha, buyak jemput. Menyo emang Abdullah ini kan, jit dapur ni kan. Dapur kena gampung, dapur ubat di gampung. God ayah. Berangkatnya singkat cerita, mak Tuhan dengar kakunya habis detik-detik lahir Rasulullah. Kakak mak. Kejap awatnya kadruk kedih mak kan. Kekalan bak tenda kertas merah. Ya Allah, ku petandanya hati lun hana mangat. Rupanya kabar duka yang ketemu Abdullah kawafud. Ayah Nabi katanya kawafud mak. Umur Nabi dalam kandungan manteng 2 bulan yah Nabi ka gua ba Allah. Gua Haris gu ayah gepeluk ayah. Gepeluk ayah ada gepeluk ayah. Ayah. Adik hanale ayah. Adik apa duk uro ka wafud ka meninggal ayah. Tanya ham temai kalan le ya Allah anu le kemenan. Ge kalan bak jendela le Aminah. Pakan le cut bang abang dengan ayahmu Tat geteeh nan bang Abdullah. Punahai gejak puto hote gedengo rupaji Abdullah berita duka Abdullah kahanali. Ayah, apa ayah yang terjadi ke Bang Abdullah? Berkeliak Abdul Muttalib. Urangnya anak punya kata tanggapnya ayah kata anak urang si kata anak pedua deh ni Abdullah ni baik ingat le Abdullah ni. Abdullah kajroh ni. Abdullah ka selamat ni. Baik ingat le Abdullah dah pedua ke deh Abdullah. Abdullah kawafud. Gugli Aminah. Hancur tat angoh jantung Aminah. Kau pegah bunuh baik kejap. Uronyo dengar berita Abdullah hanale tat ati Aminah. Ya Allah pakai muno ya Allah. Gemo Aminah mak bawateknya. Tak sabar ni. Ayah. Jamun ayah. Ayah perkahwin dengan cubang Abdullah. Len uronyo kan rela jantung len lenti mi dapat Abdullah. Pakai uronyo ayah tega. You berdua len ke Abdullah. Len kangen tat ke Abdullah ayah. Len hantega len berdua cubang Abdullah ayah. Tak sabar ni. Lemah Aminah bawateknya mak. Necok mak mi kain putih necok mak negusuk bak badan le mak ulai le mak le lemah tak ka mak. Dan tanggup le mak. Nek hai hanjit menan. Tak sabar ni. Nyo mandung kehendak Allah ni. Tak sabar ni hanjit kata tahu hati menan ni. Mak len kan yo ke len mak. Kalau lah Abdullah uronyo ketinggai len mak. Len hana masalah mak. Tetapi yang len tak mak. Kipan anak yang dalam kandungan len mak. Menyajih lahir tingah mak. Menyajih lahir tingah mak. Ikalan anak-anak gua mandum na ayah. Anak jih hana ayah mak. Ayah jih hana diwa mak. Kipan mak. Len tayang tak ke anak yang dalam kandungan len. Len takut tingah jih. Sakit tak menyajih depu. Nek tak sabar. Mak, lelemah tahan mak. Trip bat trip kena pegah murau-urau membulun-bulun mak kan. Aminah. Pah bak 12 Rabiul Awal. Kena itibit fajar mak. Rasulullah lahir kena udonya mak. Rumah Abdullah.
Cukup mencahaya Ummu Abdul Muttalib geplung Ummu Aiman ya yang Abdul Muttalib. Ummu Abdul Muttalib bawatnya 87 tahun. Dari Kaabah ini. Abdul Muttalib cucuran kalahi geplung bagah-bagah 3 likur urang katuha 87 umur. Hotel kalahi bewangi mak pu bertanda bewangi Rasulullah. Syariat berkembang pesat. Mak lembegah bacut kong. Lahir Rasulullah mulia mak lahir Nabi. Rasulullah kon red kemaluan urang syik mak. Tetapi red sapuh tempat yang miuk tulung resuk mak. Lahir Rasulullah mak ino hana meri hana pedih hana meri mecap hana meri mecop hana meri mecep. Nak gadah hana piah pakai biu plasenton. Gadah demah lagi tok mak nyo mulia Nabi mak. Nabi babah memep-mep watai lahir mak perkekun ummati bak mak kau lahir kau tengok katanya pakon katanya orangnya beut hak perayu orang lahir Nabi kau nyampan lahir bak mak kau mep-mep apa kau katanya tanya kat Tuhan ro iga-iga hantem perayu orang lahir Nabi nak pegah dalam bid'ah perayu orang lahir Nabi kaku mak bawatenyan Rasulullah kau lahir gecok lah Abdul Muttalib gebu tawaf karena bawatenyan hana adzan lom gemeh gede bak Kaabah Sallallahu alaika Allahu ya Adnani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahi Lazi a'tani Hazal ulama taibal ardani kepetawah mak. Lehnyan gebi susu le mak mempadu murah, lehnyan gecok le Ummu Haulah. Bangsa bukan orang inang bangsawan Quraisy, gebi susu 7 uro 7 malam, lehnyan gecok le Suwaibah Islamiyah, gebi susu 17 uro 7 malam, lehnyan baru gecok le Halimatus Sa'diyah. Umur Nabi kena begah le jaga le Halimatus Sa'diyah petun, jaga le mak kena begah ka 2 tun, ka 6 tun. Bak sabah uron Nabi tengah jamaen-maen. Tengah jamaen-maen Nabi. Maen anak mek lain dia sebut iwo dak ayahnya ina iwo ayah cekeng iwo ayah lama tu ipu martabak. Nak jauh nak sebut nak yang mana ajak abut. Ayah kamu kai iwo ayah kamu ayah na puo martabak. Nah, lalu manuk manja-manja ayah puduk tu bahu. Rasulullah tahu kalau enggak mandum nak ayah ke pakalan hanai wo ayah. Mainan yang tengah main repah bajar Rasulullah. Muhammad, mai kena mainan kamu hai mengalir ke Muhammad. Kah kata ngak jinang ada ayah kah ewo tepuk no. Dia ejek Nabi katanya. Tak hati Nabi katanya mak. Ya Allah, pakam mono ayah dah newo enggak mandum nak ayah. Payah dah nak tayang le ke mak. Payah dah nak tayang le ke dan. Hati Rasulullah mak mawatnya. Gemo Nabi sepanjang jalan. Aminah bawatnya teka sebut hang tu hole Nabi. Hom tuah dan hanai wowo. Jatuh tak kala Nabi tengah gemo miuk pak kaya mak. Bawatnya mak. Kala nak tuah wo nak kena nak ya sebut. Ya mak lawiknya kau kena. Kau je cai mak om dengan. Ya. Kak mak. Ai Aminah urang yang enggak papa nak. Nak mentuah wo nak bahati mak wo nak. Karena pakon god mak, kedepu gak yang jeri payah takik tak melahirkannya mak. Mak, urang terang kau urang inang. Nyo hanan depu lah yakin hati le nak wacok yang hanan depu lah. Urang inang sidro ane ge melahirkan legok nyan 60,000 boh saraf putuh. Dema padu boh ane orang 55 boh ane tepo padu 10,000 boh saraf putuh ka. Makaji hurung inang Darussalam tinjak bengoh. Pura-pura ya blok kuih. Nyan antak ni bateka bak paut. Le kalu-kalun. Honda. Iliku taboh. Ilikut heboh. Put 5 nganganyan. Honda 3 put. Iplung 20. Kena atap ka tutung gede gop du. Yang haik dalam fikir tat mak. Lampu tamping ke deh. Awak teh gue kat no.
Nyan karetiko dah jak dekat urinang uragam. Handa putu dia kalau dia jagung langgut urinang. Nyampe dekat kentapu sarah ka putuh. Pakon wak melahir maka ji beuna tayang urat ka putuh haram beuna tayang anak katanya. Baik nama anak lagi anak bude. Aminah cukup sayang mak ke Rasulullah mak bawa tanya. Nak bahate mak wa nak. Mak len handan wo mak. Akah hanan dengar le mak macam tu. Mak len haik len wo rumah mak. Mak len tanya mak ai le. Pakon ayah ke tanya hanai wo mak lagi ayah gop. Ayah gop ipuo boh ramba, ipuo martabak, ipuo roti pancung. Ayah ke tanya mtapu hanai puo mu cundoi hana mak gop. Pakon mak hana gom. Ayah hana tayang le ke mak ah. Ayah hana tayang le ke Muhammad ah. Mak, pegah ba ayah mak le rindu tat ke ayah nang kena sajan ayah nang kena peluk ayah mak. Mak le rindu tat ke ayah mak nang kena peluk. Mak ada malam mak pegah ba ayah yuwa bagah nang kena sajan ayah. Aminah awate ketanya yang pertanyaan. Gepok-pok Rasulullah lalu mungenya. Ro imata Aminah bak gebayang-bayang yang pertanyaan Rasulullah. Nak rod imata teming terkejut Rasulullah. Mak ayah kagua hana nak lam ju. Pecik pegah mak kagua ayah ju nak ju nak. Terbayangkannya ya Allah. Kadruk pu yang dem pegah uronyan ya Allah. Wo rumah. Tip uro tip malam tip seput Rasulullah tabibi kata mak. Pakon mak pengok len mak. Pakon mak ayah katanya hanai wo le rindu tak mak ke ayah mak. Geplung Aminah ajak bak mak ya pegah mak. Muhammad mak kadi tanyong ayah tabibi mak. Mak ancur tat hati len mak lagi lem pegah bak dra mak singa haneuk dan dekat raya itanyong ayah haji ho mak. Pui mak len kan seut mak. Nak dah pegah nak berjujurnya menyagat ni dan kasat laut darat Allah pelara menyebruk ni dan kasat laut darat Allah pecilaka pegahnya pegagat. Duduh hai getele baruh jujur le Aminah. Bahati mak tayang tak ke Muhammad. Ayah tayang tak ke Muhammad. Tetapi nak kan wate ayah jak minta rezeki, jak belum mainan ke Muhammad, jak belum baje ke Muhammad, jak belum baje ke mak. Ayah wate wo kat sakit nak. Ayah ho mak. Ayah ge ba rumah saudara padum-padum uro lehnyan ayah ka wafut go ba Allah. Geklik Rasulullah. Mak, ayah len hanale mak. Pakon urankan mak hana pegah-pegah pakon mak pegah-pegah henteu ayah gua. Pakau ronyo mak pegah ayah ka hanale mak le rindu ka ayah ne melen mak kuburan ayah mak ne kena mendoa ka ayah mak. God ne singah ke bungkuh baje mak gejak ke di Madinah mak. Truk Madinah mak. Singkat cerita lem pegah truk bak kubur ayah mak. Rasulullah ro imata ge mendoa ka ayah. Karena trip tak kakangun ka ayah. Mak ke pegah gua tapi hana gua. Dalam perjalanan kena pegah. Leh daripada ajak bak kubur ayah mak. Leh ke mendoa mandum bedah awak nyaleh dengan Ummu Aiman. Tema kena ugampung. Teka truk bak saboh nanggro bak saboh tempat nan abuak mak. Aminah mak Nabi ketanya ka rebah mak. Mak pakon. Mak betinggai dun lagi ayah mak. Dan tayang tat ke mak betinggai dun ke ayah. Dan awai ham temukalan wajah ayah. Mak uronyo mak len tayang tat ke mak. Len pupu mak pegah len patih len haik dan jojoh ngam mak. Munyohana le mak tinggal hotel takik-takik len tolong cepet ulai. Munyohana le mak munyo sakit-sakit len tolong yang kompres ulai len.